hürmetli milleteşlerimiz. Min sizne babalarımız yaşayan burunғы urunlardan selamlayım. Her yıl sayın 21 mayda milletteşlerimiz, halkımız mine şuşu urunlarga babalarımız ruhuna dua kılar için izge Bulgar jinine kile. Bu yıl Bulgar devletinde İslam dini kabul edilüge 1100 yıl. Şul oңайdan halkımız birge tağın da köbrek жылда minglegen kişi gün salkın buluğa karamastan dua kılarga dip kildi. Amin sizge matur şaradan en matur mizgillerini kararga takdim etem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz şu izge cirebizge gittiğinde bizim bunda sahabelerimizin kilgen cirleri biz Ulyan ilkesinden vardık Kazan'a, Kongreska da vardık indi Kazan'a vardık mine şu forumda bulduk. Bugün mine şu Bulgar cirine gittik. Bulgar cirine gittik biz bunda dağlar okup bizning ebi babalarımızga onda vafat bulgan barcha sahabelerimize dua kılıp alarga da iske alıp alarının da şuşu tınış kınayatolарын bizlerinin de şılay dağalarını kabul kıllardan Allah Teala'ga ihlas köngüllikte şolay zor müracaatlar bilen şuşu jirge kildik. Sizden köngülden indirek uylar uyata Bulgar jiri? Bulgar jiri elhamdülillah bikte izgi jirler bizim indi milletimizge yakın bulgan indi Bulgar babalarımız Tatar baba İslam dinini şunda kabul etkenler. Şunun için bir gün kendimiz salkın olsa da köngüllerimiz de yılı. Elhamdülillah Allah Teala hammalarımızga de indi Müslüman bulup yaşap şu babalarımızın yolundan barga nasip edeseydi. Biz Perm krayından kelgen delegatsiya bizning şu bu şarada qatnashuvimiz maqsadi o'zimizning asrda ona şu yerlarda yaşagan bolalarga duo qilib, ular ruhuna hem de şu orunlardan g'ibratlanib qaytib deb aytgan maqsaddan keldik. Hem de büyük suyunabız bugünkü bu şarada din kardeşlerimiz Tatarlar көп sanda qatnashalar. Büyük sevinçli hal. Bulgar jirligi niknik o'zgargan. İhtibar berildi devlet tarafından mümkünçilikler tudurulgan Müslümanlarga en birinci aytasım kele İslam Akademiya Bulgar İslam Akademiyasına mına yığıntı ihtibar etmek gerek. Ol indi şol tüp uzak bulup tura. Aqalganları tarih bizden unuturga tiyiş tugul. Özümüzün tarihini bilmesek, unutsak bizning kelajak yok degan söz. Ama indi İslam dini o'stiriladi, ol ilim bilan, o'qutuv bilan. Şuna bir suyunabız mana shu yerlikda indi İslam Bulgar Akademiyasi var. Biz bunda kelib kuz kuni 10 kun davomida ilim aldık. Şu imamçılık vazifalarını nığıtuv yağından endi mana. Elhamdülillah, hazır bütün mümkünçilikler var bunda. Kitap alarga kelsen, ilim alarga deysen, ko'rishirga. Ama endi buna biz qaytabız. Şu Bulgar jirliginden şu hisler bilen o'zimizni shin Tatarlar deb his etib unutulib da ketasin уже. Tatar tilini söylashirga yalalar bit endi. Amman sen qaytasin o'zingning jerinde, ishlagan jerinde qo'rqmaycha уже tatarcha söylashib, shunday hislar bilan qaytarga bo'la endi mana. Bizga u kuch beradi, alhamdulillah. Elhamdülillah şükür mine biz şuşu ılı bayramımızga Qozon qalabızdan keldik. Hem indi mine şuşunda birgelep en evvel Müslüman kardeşler bilen şuşu izgi Bulgar jirine kelip bizning babalarımız İslam dinini kabul etip bizge şuşu mirasını tapşırgan hürmetke dua kılıp alarning ruhuna Kur'an okup şu Müslüman kardeşlerimiz bilen jilip birge uçraşu bir köngülli vakıga bulup tura. Hem indi bigirek de bu yıl 1100 yıllık oңайından tağında köp türlü ilibizning Rusya kölemindeki türlü pişmaklarından kelgen kardeşlerimiz bilen uçraşıp indi alar bilen fikir alışıp birgelep şuşlaytırıp motor ettirip bayramlar ötkərige tileybiz. Mine bizning Qozon qalasında
Sizning qarashqa, менә sizning мәчетләрегезгә яшьләр киләме? Dinimiz ne derecede üsyaşlar hakkında da ettiğinizde? Elhamdülillah min Muhammediye medresesinden özüm. Hem de bile biz Muhammediye medresesi ol danlıklı medrese. Mine bizning gündüzgü bölüktegine de 200'den artık yaş yigitlerimiz hem kızlarımız okuy. Barlığı 1200 kişi okuy. Hem indi bular indi etmez idik olu buğun kişileri. Belkim şu yaşlar hem indi şuluk orta buğun kişileri. Hem elhamdülillah meşitlerge qaraganda Kazan xalabızda 80 binden artık meşit var. Hem indi şunun köpçülük проценты дип әйтегендә күпчелек өлеше яшьләр әлхәмдүлилләh шәкер яшьләр безнең киләчәк һәм инде безнең әле киләчәгебез өметле һәм инде әлхәмдүлилләh шәкер татар телендә вагаз сөйләгәндә яхшылап тыңлап торып тыңлаганнан соң сорау бирүчеләре бар. Димәк безнең сүзебез барып җитә, безнең сүзебезне ишетәләр. Qaylardan kildiniz bugünkü matur beyramga? Neftikamizki qolasından keldik. Şul hatlı yemni jol Tatariyaga çıqqaçtan vaqtanıştan soң şul hatlı mında kelip yetkense bütün tireyaqның jämniligi, bütün jerge oşluqlar seçilgen. Şınap turib aytam, şul hatlı mena tegil tabiatның huzurligina tegil bu iş kişilerning işçenligi. Pasatkalarning buydan buga oslari motor etib oqqa buyalib qo'ygan. Vapsha ali meni menda yo'q, yerni ko'rganim yo'q. Boshqasining nendagina egilin jag'indagina bor, bizning yoqlarda vapsha yo'q. Bizning Krasnokamskiy rayonida oshliq sesashgan joqlarida shunday aytganda. Aytdingiz ali, mana Neftikamsk big yiroq bitinde ol. Yiroq bir tilab, yaratib, kurasi kelib keldik. Biz yilda kelamiz. Bulgar jeri sizning uchun narsa ol? Bizning uchun ilham biratirgan bir neyinde şeydik. Dinning samay Tatarның dinning başlangıçı mında. Bu yıl bütün bigrek %10 yıllığı nişik kelmey qalasın. Ay 1100 yıllığı nişik kelmey qalasın. Dinning başlangıçı. Şul hatlı. Şunda. Uyda kirek aybirler aldık, kitaplar aldık, ilham aldık. İlham aldık keldik. Siz qoyan keldiniz? Biz Arşadan keldik. Birinci tapqar bik yaratıp, bik sağınıp keldik. Kurası kiledriye. Birinci tapqar keldik, bik ışatıp oturabız. Allah'ın rahmetleri olsun. Birinci tapqar kelgensiz. Nindi hisler mındı jirde? Mene kelip kuruga ikinci türlü orını, mahitde ikinci türlü bik ışatıp köngülü bizge. Дорогие друзья, гости нашего праздника, сегодня знаковые события не только для Республики Татарстан, это знаковые события для мусульман всей России и мусульман всего мира. В рамках 1100-летия проходит большое количество мероприятий. Как всем вам известно, этот праздник главой государства, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, этот праздник объявлен как общее федеральное мероприятие. Мы искренне благодарим каждого из вас. Хаммагызга да бек зор рахмат. Менә сез безнең белән монда булуыгыз безнең өчен зур шатлык. Дөньялар тыныч булсын. Республика гөрләп торсын. Россиябыз көчле булсын. Хаммагызга да исәнлек сау. Всем вам здоровья крепкого. Всем вам огромные слова благодарности. То, что вот мы все вместе, и, конечно же, вот это святое место для нас, мы всегда будем почитать, помнить и знать. А то, что вот вы вместе с нами, это поднимает имидж вот нашего святого места Булгара. Hürmetli din kardeşlerimiz, hürmetli konaklarımız, halkımız, sizge aytasım kele şın көңілден zor rahmetler. Bu birinçigine mertebe, mana ilde şuşunday hal, dünyada türlü haller bara deyip, jiyilgan bulsa da yaxşı gamel bulur idi.
Biz bit sizin bilen indi nice yıllar boyuna şuşunda jiyılışıp, şatlanıp, bir-birimizge qarap, şanışımızını arttırıp, tutunğa şimdi bu işlerde işlep bula turgan halıq biz deyip şanıp gitecek biz de yıl sayın bit şulay. Yıl sayın. Buna özünüzge bugünkü günde bu halini, bu indi dersingini aytkanda asırlar boyu kütülgen Allah'a şükür әлі bu gün kildi. Indi bugün ulturda bek köp aytıldı. Мен әлі hazır tağın совещание Moskva bilen de buldu. Sizge bek köp rahmetler, selamlar aytırga koştular. Tutunsak bit buldurabız. Ул dersingini aytkanda bizning ihtiyar kişimizin de tasvirli. Bulgan halıq ikenimizin de tasvirli. Şuna göre indi şuşundu yıllarda, bana şuşundu halde motor ettirip, bana şuraya motor ettirip oturup, көңілдер көтеріңкі, hava тұрышына да қарамастан. Hava тұрышы әйбәт ol, çünkü яңғыр болса икмәк бола. Шуңа күрә, мына шатланып бітіп болмай. Шатланып бітіп болмай. Her yılını келесіз бит. Muhterem Prezidentimiz, Tatarstan Prezidenti Rüstem Efendi Nurali. Ondan da evvel Prezidentimiz da bugün bütün devletinin de, halkın da kengeşisi, Olu ustazımız da, ömrü boyuna Allah'ın cümüşün başkaruşusu, Min Timir degen, bizni de Timir itirge tırışkan Şerif oğlu. Aziz konaklar, ضيوفنا الكرام أعزاء المشاركين في هذه الاحتفالات العظيمة بالنسبة لنا ولكم ولله ولملائكته ورسله الحمد لله ب1100 سنة من قبول الإسلام دينا رسميا للدولتنا البلغار. Tebrikliyiz. Yıl boyunca mındı bayramlarımızı ötükeremiz. Bugün bütün ilimiz bilen, çit illerden kirgen konaklarımız bile birbirimizni tebrikliyiz. Suyunurluğumuz var. İlimizde 80'den artık müftiyette var indi hazır. 800'de bulur. Meşitlerimiz 7500 ilimiz boyunca. Barığız isminden barığızın aldığımızda şehadetimizni birine ruhsat ettiğiz. 2 minut kına. Ul şehadet. En evvel bizim bütün bu izgi işlerimizni baş konuşuyor. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит, кто не сможет благодарным людям, тот не сможет быть благодарным и Богу. Мы только мечтали, только молились, пытались, но вот эту нашу идентичность, всех мир знает, кто такой татарин. Ну, по монголам, по Чингисхану, по Батыю. А мы до них тут были еще, передовой отряд. 1000 лет тому назад, с Кавказа. С кубанских степей, от Крыма сюда пришли. И вот сейчас президент нашей страны обязал восстановить идентичность и сообщить об этом всему миру. Поэтому те, кто претворяет это в реальность нашей жизни и служит отчизне, и доказывает, что у нас не иностранцы, мы не чужаки, и кровь, и плоть у нас из этой земли, прямо в сердце единой России, Альхамдулилля, я издал указ, тоже как те. Указ Фарман, бисмиллахир-рахманир-рахим, номер 1122, на основании решения Президиума Центрального духовного управления мусульман России в связи с 1100-летием принятия ислама в Волжской Булгарии, завидные заслуги в деле духовно-нравственного возрождения общества и весомый вклад в сохранение исконного отечественного духовного наследия, укрепление мира и согласия между народами и последователями традиционных конфессий России наградить медалью Мухаммад Расулуллах, Мухаммад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, степени Талха бин Убайдилля, радиаллаху анху, президента Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича. Аллаху Акбар. Muhterem ustazımız da ömrüm boyuna Allah'a şükür birinci
89 елда 1100 еллыкны ай буенча үткәргән идек. Без бит ай белән башлыйбыз, төнлә эшне башлыйбыз. Төн булмыйча көн юк. Кояш баюга башлана. Шул вакыттан ук 1100 елны үткәргәндә дә меңләгән халыклар белән 33 дәүләттән Минтимер Шәрипович Шәймиев башлады. Бүген дә дәвам ит, Аллаһка шөкер. Күп гомерләр бу гасырның үзен тулысынча иттереп, шушлай иттереп ямлы бәйрәмнәр үткәрүләрне, юлларны, мәчетләребезне, театрларыбызны, стадионнарыбызны барысында бөтенесен кем икәнлегебезне танытырлык итеп хезмәтенә Алла хәерле дәвам насыйп әйләсен. Наградить орденом Аль-Хамду, восхваление и славы степени Саида ибн Зайд, радиллаху анху, шейха Разиева Василия Аязовича, заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар. Во всем мире сейчас татар есть и знают. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Din mübinde muhterem gaziz kardeşlerim, hürmetli milletteşlerim, hürmetli vatandaşlarım, hürmetli dereceli konaklar, cümlegizni her birimizge en yakın bulgan İslam selamı bilen selamlayım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh deyip hem Allah Rabbimizin rahmeti, şiksiz bereketleri iki dünyada da saadeti cümlemizge nasip bulsa idi deyip izgi dualarımını kılam. Muhterem Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliyevich Minnixanov, muhterem Devlet Kengashchisi Tatarstan Cumhuriyeti'nin birinchi prezidenti Mintimir Sharif oğlu Shaymiyev, hürmetli zor konaklar hem muhterem Mufti Hazret Talgat Taceddin canapları. Elhamdülillah bugün bizning Bulgar jerimizde ulu bayram, lakin bu bayramımız bizning bütün Rossiya Federatsiyasında federatsiya olarak ötkerile. Allah'a şükür bizning prezidentimiz Vladimir Vladimirovich Putin'nin kararı nigizinde, devletinin постановлениясы nigizinde biz bugün Rossiya Federatsiyasının türlü tübeklerinde ötkerile başlayan bayram şaralarının kulminatsiyasına biri Bulgar'a jıyındık. Bulgar'da Tatarstan hükümetinin ulu tiren tırışlığı bilen bugün iskitkeş, matur, dereceli, zatlı şaralar ötkerile. Şunun için min ihlas kalbimden, көңілімнен muhterem Tatarstan Prezidenti Rüstem Nurgaliyevich'a tiren ihtiram, hürmet, rahmetlerimni bildirem. Anın isminden bütün hükümetke hem devlet organlarına hem bu matur bayramlarını ötkeruge kışın kırtken kardeşlerimizge barısına da Allah razı bulsun diye beytem. Allah ecrin birsin diye beytem. Allah Tebaraka ve Teala'nın rahmeti bilen bu izgi Bulgar jirine 1989 yılda biz bayramga kelgençi, konaklarını kitirgençi muhterem Talgat Hazret Taceddin bu jirge kelip, dualar kılıp, tövbeler kılıp, halkımızını şuşunda iyeleştire başlap, hem bu Bulgar jirin küteruge bik zor ülüş kırtken, hem anın tüp sebepçisi bulgan kişi deyip,
Талғат Хазіретке ихлас рахметімні білдірем. La ilahe